Baru saja terjadi kecelakaan di simpang kantor PU. Sebuah mobil Jazz. Korbannya. Yo, gede, ubi nih. Pak, motor tarik dan degli. Umatim boleh bang, bensin lu. Ujo pumati motor le. Bang, ujo be na muko le. Tu, ye. Ha. Umatim dah bang. Ha. Ujo pumati motor le. Aku babang ada aku. Alah. Gak aku. Kelun so. Ba je le. Nyo mentang buka pintunya. Rumah kada kunci no. Hanale. Kana mo kamu berdubi. Kamu berdubi no kana. Ada kunci dah. Oh, dah kunci bah. Ka. Ujo be na piong ko wo. Oh, tak baik.